Yamwa kwa baby me Adom TV Badwam health tips na utie no Menstrual shadow so. Conditions na menstrual disorders no types ni nyina no. Baby how fall bia no me wie ya for doctor. I was 0244867068. 5 minutes ye nchenti no ontumi nkoni nyina mu. Ne mo frɛ no a obema wo direction afi waba ho abetie emu nsem ni na afi ya boa won so. Ene doctor du boaten so. Awurade Adom na nkwa a owom. Yamo akwa badom and na senso em say types no yem fanwi and na fe yes ya din comot this week na for menstrual disorder na ya ka say menstrual disorder or how ema e go through na ya chechire mu say how na ema no go through or menses mu no bi ni say obi wo a na na menses na ema kora bosome wono a wonyem wono so na menses na ema ene be kan say amenorrhea or how ade na this ade ne ba obi wo so de na before beba no obefe pimples ebegugu no na obi okwa na enu nti ese na nim kura enum kura to na nim kura enti obi wo abo so obefe obi wa wontimi ni di enti obewie ne mense bia no wa ya anemic ni moja so ate obi so wa do menses no ya wo no go through no ntimi na nte onam a just omu no just ne sa na ya sa obanu painkiller upon painkiller ya no odin asana sebi awatima afili free ene be kan say dysmenorrhea yes I can be so say be be kan say menorrhagia ye kan say menorrhagia no a e yo ba menses no so e ba na afa akokoporo so wo so onya menses no obi timi nya na menses no 2 weeks continuous 2 weeks no obi nya na menses obi timi menses no che say ba no boom 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 okay e be to ho a e to bi ho a sebi pad na say e na mo de pad obi wa ne de no bo se ne de no wo timi na this a diaper na mu no use this o use diaper e no de bo obi kura no eti akoye how sikasem ni za ma nyina no chese mo se de moja no within a short time okwa aduma yesi obese no obi timi nya na menses no 2 weeks continuous 1 month no that nya na menses obi so de no so e ba na breaki na aba na breaki e no so ye how irregular one obi so de no so na ba ye be kan say oligo oni obi de no so oligorrhea ono de no obi de no so ba moja no ase de de moja na ase de nsuo afremu light very light the moja na ye very light enti ase de moja wo moja wona de nsuo aye de afremu sa eno so no eye medical condition sa nipa no so ye hawa ema no ebi eye de ego true na ye kase ye kokoses no a se mere wo ne be kokoses no de a the young person say normal ekofa ba no bebre no ano medical conditions okay ade ba ko ekofa menstrual disorder say ba first thing bibi e be kan say hormones ana bibi e be kan say hormonal imbalance say the oba hormones wa ma produce estrogen progesterone any testosterone san ma no the way o say balance fa no sa ma no sa ana oba no lifestyle a wo mu obu ana excessive exercises bi a wo ye ana woni di ye ni san ma no ani nyina timi nya negative impact e wo ba na menses ho ma ni timi go through sa oye ne dysmenorrhea ni premenstrual disorders ni nyina e bi timi go through e bi so ana medical yade bi e na wo say ni oba na ho yade ni bi te say obi ana obi wo fibroid okay wo fibroid ni bi wo a oba ne wa e be tuma ma na bleed e be in fact your fibroid de wo oba wodiem ene e wo bi wo a e wo oba na wodien na no de wa wodien no e ma oba no kra bebere kwa bi o mo nya menses obi obenya menses no kra nso a de kitwa bi na eba because I block it okay any obi also a press awodie nim endometrial nim e beto aso eti no so ma ni bleed bebere end point to homeopathic clinic number ni biem 0244 dia how bia omode so wait my friend 0244 867068 0244 867068 yeah that say Dr. Duwaten na ote ne nka no ochena nkwa hoden boye ho a erade de dom ya kan ye ho e fasedama endpoint homeopathic clinic ya re bia ha wadwene a wo frɛ no a obejo so and condition a ye ka ho asem menstrual disorder si frɛ no na on show kwa hoden wo ho ochena kan ye ho